ማን የመጣው ምንድነው እሱ ለናት መተነሽ ድረስ ትመጣለህ ለናት ብለህ ነው ሻቢል እንዴ ሰላም ትለኛለህ እንዴ ሰላም ትለኛለህ እንዴ ሰላም ትለኛለህ እንዴ ሰላም በቃ ምንድነው ሰላም ለማለት ነው ሰላም ነው የምን ሽማግሌ ነው በቃ እሺ ታሪታቸው እኮ ነው የመጣው ከዚህ በላይ ምንም ከዚህ በላይ ንቀት አለ እንዴ በቃ እሺ ምንም አይኑም ማይቀር ደግሞ አንቺ ወራዛ አይደለም ምንድነው ተዋት ናንጣና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل تودت الدعوة كنا بكرة نجيس وجنا جرات بيتشا إيش ترجمنا أكو أرجمو كنو أيوم من حكيميتي نجيم باتي جرتي باتي حالة كنان ماتي نسي من الجراني يو دفني حالة كنان نسي لالو جرا ما رك جرتو نجيم فيتي أكتها جرتي فيديو إتانتم أما جرجران سينو رابيو أكسا أما يوبوليتيكو فايم سيسه علت نمانو إيجا إن دفني ماتين أجاويتيف منابعني أنا كنا نقول من نجري ناني بفني مين اسم سلامة سناجا بتاني سلام بيجو سلام بيتنا سلام دينا يا السلام عليكم ورحمة الله حكم نقادر تقول أصلي نجر كلا تربي وجهي أيوة من هنا تماتي سومي سنة لندن تأسيس سيجوس أصلي نجر وكاسين نجي أكثر تيجي ناسو فنو من أشاني تاني بونيا مالي سلا أوفجسنا يوكانيس من هذا جرا سوداني رالج جروار سوداني يمني سوى يوتشين بارا يمن هو يو أنا دندو أنا سندو مسوسي واتاتيو أوفما رجع أوفكا وسيس ما لي في سباكي أكستاتي أنا بلسه خلاص أوفما كاب سمالي أنا دي سي بيف مال تبرو إن دندو سينا سانو إيشي وجين كابت أنا توامو سينا كم كبا إشان كبتي رالج دلقا كيت كنندو سينا كم ديتا أكاسي أكاچراتي دبي جدوان دبي انتي نسرفوتا ماتين أكوما سنهمنتي منجراني بوليت سينسي أيولين حالك أنا فايته نجا جرتنا أيومه فيرا إيوه كم جوغران كيسيران دا كوجرا أما ينك أنا لتري مقالودي كلورك سينمي وفتي باي مفتي نمني مامي فتي برد يدم إذا يابسا إيشيكو فايوميتي يروتكو سينا جارلا كان أبوليتين تيالله دويدة تورتي يروم دويدة تورتي أبوليتين تياس يرو يجول ما نمت تبتا إيشيكو فايميتي وانا كنا فرانكي ميتي بوجمان دويدة سينا ديرادا جواب ستوان سيما يا واي إيشيلين جارلوان سباسن يرو لما دويدة سانو يروتكو ميتي سينا جرو أما سرتي ولا جيتين أرتي مالي في تجي جواب تجري أكسوان تهو أنوار بركينا هجم دويدة دالتة تكون تكون هيدي تكون مسيري دويدة نفكاته أيو ستاداي wanti isaa guntugu bakka xiqqoollee duullee sodaadheera of keessatti so bakka xiqqoo ishee maali sodaatte dura maaliif hin du'e itti dura baay'ee simaa sodaatte dura baay'ee aariin ture du'a qofatu natti mul'achaa ture erga san erga yaadee booda immoo jaalalti leena keessa turte akka bichaan isa gatee deemaa kan jiru isa gatee du'a isa qabadhee ajjeesee wajji duuka baay'ee boolla qilee kophaa isheen seenuutti waliin malee seenuutti Wanti saya itu wanti saya jawab. Almost tu kon wajib tu. Tapi kasih harga bel. Tapi salba dis. Am federal ini nak tuh bel. Wallahi asli tangkata ture. Asli tangkata. Agar orang tu fakar ni referendum terang juru. Tapi sana itu so civil itu nunggu aku anak gue cuma tu fakar so asal. Nahi ber anka apa fiji gali perang kiji cukup apa sini yo isi. Harga gudda. Yo isi kawalan raftu. Atifa jalatis jilbi fatis darbite. أنا برجالتي متى كقطعي كمان لما الناس تشوفوا نا أقول لك تفيد كقطعي ولا إيوه سوني فاصل بعدين كومن تفيد وبنن تومين muncul zara penjani dosa dafni perang ki kamera coba nih saat itu mana ya sanit nam nu cakap wanu ya jadi sangka saya tidak boleh debamu akka saat buba kenan namun tentang berbudak ture aywa warani saja ture bakka rakot ture coba wajah sangkesa wal magalat rabbinu bahasa wanan fayusi bau isi alhamdulillah bagar bi faise ana wina nam garu cogor rakisa sille cogor rakisa jalan ma wal kabatet sille ture be kam mamiti wagga ko do dura
akkasi dhugaa turte sin jedha kanaafuu warroottan waan akkanaatu murteessan kiloroksiin nama ajjeesu jettanii dhugina nama ajjeesu namni hafe jennaan dhugaan seenaa Sayyiduu kana ajaa'ibu jechuudha. Amma gaafa duunee nama jaallataa jechuudha. Itti malee nadichi namni ta'aa mire fedhee daawwan sadii fedhii kiyya sannaa guutuu dandeetta. Ani yookaan isiin diddi akkamitti qoosee dhuguun waan baay'ee ajaa'ibu. Amma inniif kun tokko miti kaa. Eela ayyuu kiyya maali. Ati jaalatteeti ani ammoo piraankiina gootan beektee. Ana onaa gada amma achitti waan hojjechiisan hojjechuun keenyaa akka tasuma dogoggora guddaa akka ta'e isaanillee safuun Oromoo jira amantii musliimaa kan seera shari'aa mataa isaa qaba sirna mataa isaa qaba kana hunda cabsine waan san gochuu keenyatti nuti dogoggora danda'amu wanti sun jechuudha. Garuu immoo achii galte waan sana jala dandamatti baate qoobsa deemsisu. Ammaati yaadu. Amma kan nama rifachiise kan inni kun tokko miti beektee. Amma ati jaalala waan jaalatteef gaafattee toleen jennee rakkoon qabu sookee hundista. Kun garuu akkaan jaaladhu inni hin beeku garuu akka nama na jaalatutti na gaafatee anis jaalala koo ibsee erga fixee booda qoosaadha honaan jedhu ni yaadi. Of ajjeesu miti. Utuu waan biraallee godhee uummanni natti farada jee yaaduwaan. Wanti du'aa oliin jira jedhee yaadu waan godhan xumura waan godhamu wayii gootee ati murtee xumura wayii agarsiisteedha. Kana gochuu kootiin uummanni natti farada. Waa hundaafuu rabbi keeraa godhu amma uummannis koomantiin nu cafaqaa jira kun nu falaxaa jira kata falaasafulee nutti falaasafaa jira. Waan barbaade jedhu isin jira haa jedhani badii kennaan itti sin aarru itti sin mufannu waan fedhana jedhani afaaniin waan fedhana jedhani dhufaniitu akka nuti akkuma mallas jedhe mala haan jedhaati garuu dhufte nulli akkasitti zaamaa gochuu keenya sun ta'e. Ani waan baay'ee natti tolatti himu baay'ee ma yaadi maadheedha. Galtee kunoo ati dura ergamuu qabda gattaa ergamuu qabda. Nyaanna. Nyaata ganaa maatiin didaa jiran waan ganaa siimuu jira haa tokko qabda waan biraatu bira dhiisu waan atin beekne maatiin jabeessaa jirani ammallee akka isaa obboleettii nu eeg jenneeni nama alatti nu eeg yoo dhufanis rakkoo guddaadha rakkoo irra jirra rabbi alaafisu ka ani faayyuu walii gallee jirra kaaf immoo maatiidha maatiin dubbii walii jabeessaa jiran du'aa nu godha rabbi nu alaafisu maatiin jabeessaa jira maatii keettiin kaa. Itti maan jira? Maaya itti himte? Dhiisaa waan akka hin jedhanii ani fi walii gallee eega. Walii gallee jedhee. Taafteef ani fatti gabbaanee hordofas kenna dhuunfatti gabbaatee dhuftee amma xiqqoo isaas gabbooftee kaatee wajjin waan mareennu ni mareennaa ni haasofna waan maatii murteessan laallee jechuudha. Akkasuma inshaallah ati yaadini akkami amma? Amma nagaan qabaa fayyaa. Fayyaan keettee goota akka hin jirre? Amma qulqulloofte. Yoo waan ta'anii ati waa hundaaf waan booda akkasitti hin baranne akkasitti baranne. Amma erga fayyee booda immoo nagatee deemaa jedhee immoo yaada. Nagatee deema? Anamma deebisee nu kubsadha gaafisa. Si gatee deema. Kaameeraa waan maaliif Kaanfatee. namoonni jedhanii sodaa qabaatanii. An komantii dubbisaan jiru. Anatu amma sodaataa jiru waan si'a jiru. Namni hin jiru. Rabbiin waa baasu. Bilbiluu namni Ini berbeda itu, anda jarang di depan jalan nama itu. Akas agak wan turut. Akas insyaallah. Kamu jadi video ini di situ kan? Nanti tu pun. Ati gak diste? Aku di situ temu mati je, temu mati. Dugati sih kalau ceru di kanan nanti cingkame over jecu. Tapi yang kafat ini jecu. Wan cuan dua tes ani kuno sini fina guyar rasin orang. No kasih dia mati bare dia Yuan saja. Itu deh. Yuan berapa? Itu deh. Gitu. Kayak Yuan deh. Dina itu beredar namanya tabur duit juga namanya kento ketoko namanya kento ketoko aksi ada itu kerja sih beredar cina deh garaan guru kuliah seborci balik sih ane kerja Pada boda aja pakai boda lebih baik boda kayak pada waktu biasa tuh tapi orang anu orang ini karena faham dia faham wanni finka guddaa. Okay, akka shorota dot kenna wanni hagam akkamitti mana isii dheetanii tuffiidha hanga mana oseetanii viidiyoo raabdana kan jenneef nu akka gandaati illee ollallee wajjinis naannoo tokko guddanne ammas isii olitti obboleeyyan
anaaf akka obboleessitti wal jaalanna nama argitanii gruupilleen yeroo wal lollu walirra tumsinee anasiif du'a jennee wal tumee wal lolu saayiba jechuudha akka malee jechuudha osoo waan fedhes an balleessee nama argitee nabsee ofiitu naa kennu namaanis nabsee isaa kennuufi kanaaf walitti cakkanuu dhabuu dhabne walitti garaa jabaatu dhabne malee wanni garaa waliin laafne haga kanaanis tuffii akka hin jenneef oseeneef akka maatiitti wanti jennuuf sanumaa fi osoo an waan fedhe balleessee wanti jedhee obboleessis osoo kana harkattuu duttaate yooma taa'ee boona fakkaata. Akkasuma fakkaata akkasuma dubbiin jabeessu xiqqoo aariima qabane ta'ullee garuu akkasuma nama argitee wanti jedhu miti. Ani finnis osoo innis waan fedhe balleesse akkoo nama obboleessi keessi waa balleessu akkuma walloltan sana gosuma wallollaa. Wanti guddaan wanti maatiillee waan biraa keessatti gara seeraattis wanti isaan beeku wanta biraa miti jaalalli duruu jira. Duraan wal jaalata duraan wal fuudha. Gurra jiraatan baay'ee. Akkamittiin tala shamara akkamii fuudhanii karaa itti baasanii wanta akkasii raawwatamu. Beekamaadha. Duraatii kan isaan waan kana haasa'anii fi amma kana lolaniif natti fakkaata malee asillee otoo murtii san guuttee dhufte tabiraatu dabalanii waan si kennan. Ni kenna maatiin. Ni kenna. Maatiin naa kenna. Tabiraatu duraanuu akkas jedhaa turanii nama akkasitti maaliif kun hunduu kan dhufe wal jaalachuudhaan ka'ee anillee koolas badiin badde isillee inumaa maatiin isin loluu dhiisanii anaan loluu dhiisanii isin irra lolan. Yoo nu akkas hin jenne ati wantummaan dheetee kalooreksii dhuudhuuf maali? Osoo piraankii taatee sirriitti dalagee waan barbaade si godhe wanti akkas taatee wanti jettuuf maali maatiin sila akka maatiitti wal lollutti viidiyoo irratti dhiisanii garuu akka anis yuutuuba irratti akka dalagaa dalaguus ni beekanii waan dhiisanii takkaa jirtu namni viidiyoo maaliif naan jennaan obboleessi hubachiise obboleettii maatii himte namni takkaa jirtu waan argeef mucaa maalirra akka jirtu beekuu qabanii namni itti aaree jira karattis waan wal godhu namni hin beeku jechaaf jechuudha. Viidiyoon sun akkas taatee qofa yoo an dafee sa'aatii sanuu haaqe dongoree gadhiise yoo jedhu inni waan araarsee gadhiise dongoree gadhiise namni akka isaa buuse yeroo masan daqiiqaa masan keessatti namni beektan TikTok Facebook facaasa osoo an haaqe illee viidiyoon ni jirti. Kanaaf takkaa jirtu yeroo gadhiisan waan araarsiin seene kalaas maaliif kanaan duras piraank akkanas dareen jirre jechuudha. Namni yeroo sanis kokkolfee irraafatee aarii daqiiqaa masanii dagatee deema jenneeti. Yoo dubbii ilaallu dubbiin ni jabaatte. Silaa viidiyoo maatiin haaqi jedhanii jiranii garuu akkamitti maatii hubachiiste obboleettiitti guddoo hime maal jetteeni uummanni kun viidiyoo waan argeef waan irra gahan araaramanii fayyitee isii namni yoo hin beekin namni karaa gubbatti dubartii taminuu akka obboleettii ofiitti ilaala aarii sanii wal loluu danda'anii waa wal godhuu danda'anii wal qabsuu danda'an akka jedhuuf haala sanii maatii hubachiiste waan jiru guutuu viidiyoowwan sababa san gadhiisaa jira jechuudha. Maatiin illee nayyamaadha jechuudha. Sanitti aaraan jiranii maal akka jiru viidiyoo gadhiisuu keessan homaa hin jenne amma garuu mana keessa dhufee akka waraabuu jiru waan qabanii akkana isin jedha. Qorsa dhuydee akka isaan kaballaan uleen obaasa ilma sodaataa jira. Uleen salphaadha kamisiin nagaan taate uleen nummiitu salphaadha. የተፈላ ስለሆነ ኧረ ቡና እንጠጣኛው አይደለም በእውነት የተፈላ ቡና ይኸው ደርሷል። አይመጡም እውነት ጠጥታችሁ ትሄዳላችሁ። አይመጡም እርግጠኛ ነሽ? በእውነት ችግር የለውም። እያ ነው እንዴማ እሺ ተደዳን ወደ አፍቴ ፊቴ ኮቱ አቆን ቀፍ አንዴ ቢያ እንደምን አይ ሳይዶ አቦኑ ላይ ያና አዙ ኮታ አረ ቡና ዱግ ደንዲ ደምቱ ማልታተኒ አዩ ታይ ደፈረው ጋ እንደምን ነው ልኝ ወማንታው ለኪሳን ዋሚቸቀሙ ያቺ ደመን እንጡፈን ለምን አይቀርብ ነው ንጣፉ አካሲ በኔው በርዶሽ ነው አዩ እንዳይበርድሽ ልበሽ ሲያዴ ጆሌሌ ማኑ ጌት ማቲ ለሶ ከኑ ተሳዱ ዱፌ ማነ ኬስን ኬስ ይራ አለገባና ቶሌ ያነ ዲስካ ወላ ገራ ወቀት ወላ ገራ ወላ ገራዩ እንገናኝ ልቀቅኝ እንደ እኔ አሁን በአሁን ሰዓት ስለምንም አይጨንቀኝም። ያው ስላንተ ብቻ ነው የሚጨንቀኝ። እንዴ አካ ገነባስ ማቲና ዱፌታ ቤተሰብ ነው አልፈልግም ዮሐንስ እንጀራው ጋር ያን ሰውሰቴ ሲደቡን በርባዱ ናንዳም ዶጀቹን ነጃረዱ ከነጃረቹ መረኮ ከበረ ባይንስ ይቻላል ቶሎ ይረኮ ከወይ ገለቶ ምንም ቢፈጠር ነው አንተ ምላጥ አልፈልግም በምንም ተአምር። እሺ እናት እሺ አገኑ ታው ቤተሰብ ድንገት ይመጣብናል አንገ መከታረ ባይን ሲያዲ ድረት ሊሳን ይላሊት ድረት ሊሳን ይላሊን ኦብሴታ ባይን ሲያዲራ ከረትነት ቶሬር لك سيادة كاميرا كوي كرتم كي
እኔ ምንም አሁን በአሁኑ ሰዓት ስለምንም አይጨንቀኝም። ያው ስላንተ ብቻ ነው የሚጨንቀኝ። ለምን እንደዚህ ምን ታገኘው ከንተ እስከ ዘላለም እንዴ አካይ ገነባት ማቲና ዱፌታ ቤተሰብ ነው ታፈልጊው ፈልግ በምን ተአምር እሺ እናት እሺ እንውጣው ቤተሰብ ድንገት ይመጣብናል ወጡም በቃ እነሱ እንደ ቅድምም እነሱ ስላሉ ነው በቃ እና እሺ እንደምንም ችዬ የተቀመጥኩት አሁን በቃ ናፍቀኛል እስከ መቼ ታዲያ እንደዚህ ታቀኝ እዚህ ልናደር ነው ታዲያ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር እንደዚህ ቆም እንደል አንቺ ደግሞ በቃ ምን አስቸኮለሽ የሆነ ነገር ሲወሰን ሽማግሌዎች እርቅ ሲፈጠር አይ እንትን እንላለን እሺ ወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለም ብለው ሞቀኝ ታውቃለሽ ውጪና ቡና እንደለየና ታስቀምጣለሽ ስለብሻለሽ ለግሎ መጣመጥ አንቺ አለብሽም አይበርድሽም ውጪው አሪፍ ነበር ትንሽ ብትጫወቱ አሪፍ ነበር ብንጫወት ደስ ይለናል ግን አሁን ስለይመጡ ዛሬ ራሱ አይመጡም ብለሽ ነው እንጂ መጣሁት ያው ችግር ነው ቤት ድረስ መምጣታችን ዋናው አንቺ ሰላም ሆነሽ ነው በተረፈው እናንቺ ተገናኝተን ሌላ ቦታ ላይ ተመልካቾቻችንም ስለሚጠብቁን ለነሱም ቪዲዮ እንሰራለን ሽማግሌዎች ትንሽ ያካበዱ ነው ቤተሰቦቻችን ያለውን ነገር ነግራቸዋለን አሁን እኛ ቡናው ራሱ እንትን አንደለም ብንወጣ ይሻላል ሳይመጥ ምን ይሻላል ካላችሁ እሺ በቃ እንግዲህ እንደዛ ይሻላል እሺ ካላችሁ ያ ነው ሊደምና ይሻላል በቃ ነገ ታየ ማን ይመጣው የሳይድ ድፍረት ምንድነው እሱ ሻሚል በዛም እንዴ አይልነት መተነሽ ራስ ድረስ ትመጣለህ ለምን ይቅርታ ነው ጭራሽ ሰላም ትለኛለህ እንደው ለዛ ይቅርታ ቦነ ሰላም ለማለት አንቺ ደግሞ ምንድነው ጭራሽ ቡና ታፊያለሽ አብራደገ ነው ጓደኛዬ ነው ብዬ ሰላም ለማለት መተነሽ ሻሚል እንደዛ አይቼ ዝም ብዬ አሁንም ጭራሽ እቤት ድረስ መጣ አስበው ነው ቆይ አንተ ሻሚል ሰላም ለማለት ሻሚል እንዴ ይቅርታ ምንድነው የምትለኝ ንቀት አይደለም ላንተ እኔ ለኔም አውጣልኝ ሻሚል ተውጣልኝ አበዛው ሰላም ለማለት አብሮ አደግ ስለሆነ እኔ ሻሚል እኔ እኮ ለኔም እኮ እህቴ ናት ወንድሜ ይቅርታ እኔ እኮ አበዛው በቃ አብሮ አደግ ነው ብዬ ነው እኔ ስጀምር ከዚህ በላይ ምን ማውራት አልፈልግም ውጣልኝ ከቤት እሺ አሁን ውጣልኝ በቃ ምንድነው የምትፈልገው ይቅርታ ወንድሜ አይደለም እኮ ሰላም ለማለት ነው ቤተሰብ ንቃት ነው የምን ሽማግሌ ነው በቃ ከዚህ በላይ ምንም ፈልገው ነገር የለም እሺ ተረጋጋሽ አሁን ምንድነው የምትሉት ከዚህ በላይ ንቃት አለ እንዴ በቃ ምንም አይኖር ማለት ነው እዚህ ደግሞ አንቺ ወራዛ ይልኝ ምንድነው ተዋት ናኑ አንተ ደግሞ ምንድነው ካሜራ